Туғандар, Қуршапқа силос келіптір. 30 килограммдан болған. Мындай жүгері мәкәнен немесінен тартылып, мәкәлерді жүрет арасында көріп тастар. Жем таза 15 сомдан килограммы, мешоко 450 сом дедіңіз бака? Басы 15 сомдан. 30 килограмм. 30 килограмм шығат дейді. 450 сом болады екен бүрөсі. Мындай. Жеміменен. Тойт. Ішінде мәка жүгері аралашып, бүт баштай тартылып тұрды, мынандай опча. Көресіздер, қой, мал, жылқы, любой несе алып келеді дейді. Қоқандарға полный кетеді. 2 пресстің ордын басады. Bir мешогы 2 пресстің ордын басады дейді ондар. Көріп отырсыздар. Номеріңізді айтып қойыңыз. 0705 45 45 85. WhatsApp бар, а? WhatsApp 778 45 45 85. WhatsApp. Адрес Қуршапта. Адрес Мырзарық. Мырзарықта екен ондар. Өзген чөп базарында, главный точка. Өзген чөп базарында главный точка бар. Келе бересіздер дейді ондарына. 2 пресстің ордын елеген шынында. Престі майдалап тұрып мынандай алсаңыз 15 килограмм шықса шығады, шықпай қалса шықпай қалады да. Ошон үчүн мыналдағы выгодно екен. Ассалаумалейкум. Урматтуу мекендештер, жана Байтыл каналга талчылары. Бүгүн 16 декабрь тугандар 2023 жыл. Мына ушул аттуу багылып атат экен азыр. Тартабыз. Канча болду така? Канча берип койду? 97 миң сом берип койуптур мынага. Алды оду. Канча кетти? 98 миң сомго сатылып кетти мына. Бышты. 98 сатылып кетти. Бышты. Ана көк ат. Неден? Качып кетти го аны. Көрөлү. Канча экен ат? 130 миң сом. Жашычы? Экасы? 130 миң сом дейт мына алат. Көрөсүздөр. Шолтар катысыздар. Кунан канча экен? 160 миң сом. Пародасы чека? Өзүнүн кыргыз жылкысы дейт. Ден соолук тазабы? Туяктары бар жер, а? Кайердики? Кайнардан келип мына кунан тугандарына. Жандар 160 миң сом дейт. Жакшы нерсе экен. Номер айтып коесузбу? 57 менен. 22 50 Көрөсүздөр. 160 миң сом дейт кунанды. Жакшы кунан экен, көрөсүздөр. Чекеден көрөлү. Мына лат канча экен? 250 миң сом. Жашычы? Экасы ат. 250 миң сом. Кем бар дейт. Улагы барбы? Улагы бар экен. 250 миң сомго улагы бар ат. Булат канча экен? 150 миң сом. Жашычы ага? Кунан экен. 150 миң сомго кунанды көрсөңүздөр да болот экен. Жакшы. Мына бийик ат канча экен? Баасын айткан жок. Айткан жок. Минер отурасыңбы? Баасын айтпады дейт. Бийик чоң ат экен бирок. Канча экен ага бул? 250 миң сом. Жашычы? Экасы дейт андарына. Кайердики бул? Маданят. Суага экен, узун экен жаныбар. Пародасычы? Улагы үйүрү бар. Сууп даяр окшойт уже, а? Кичине суу ичиш керек. 2-3 күн дейт. Жаныбар. Ден соолук тазабы жактары? Канча сурады ака? Эми келдик. Номер айтып коюң. 706 менен 11 0188. WhatsApp бар, а? Көрөсүздөр тугандар. Суагай узун экен. Улагы үйүрү бар дейт. Көк ат канча экен ака? 140 кем var. 140 кеми бар дейт. Жашычы? 3 асы. Бая жаш бала тартып койду аткан ошол окшойт, а? Бала тартып койду аттылар. Көрөсүздөр. Туяктар таза ака? Улагы барбы? Улагы бар. Кайердики? 30 садыр. Номер айтып коесузбу? 0700 30 79 78. Чабып көрүп алса дагы болот дейт. Парода? Өзүнүн кыргыз жылкысы.
Böyle dostlar, boyu şu bileğinin atrafı olup, çok yaxşı nesi olup bunlar. Akırın. Bunlar kaç ekan aka? Assalamualaikum. Atası yaz fıtısı bu. 150 bin som deydi. Gerçekçe? İkası yok oldu deydi. Ha. Artdan da ortaya koydu. Sevimiz eken. Kaçka kança eken? 80? 180. 180 insan deydi lan. Gerçekçe? İkası. 180 insan. Ha. Yo. Dal karmaganınca. Kom. Kaça? 170. Gerçekçe bunun. Жаңасы 170 миң сом дейт. Айнур, айың ошонуп кетти Темиштан. Бул канча кем чоң бе? Атам өзүн атам. Сен билбейсиң максасын. Акчасын айтпадыбы? Болду. Майли. Канча кем болду? 130 bin. 130 миң сом. Жашыча. Bundan болду а? Bundan экен 130 миң сом дейт. Канча экен? 130 дейт. Тай канча экен о? 60 odası. Burgaç baytalı. Tayyip burgaç erkek. Burgaç çıksın. Burgaç kendine. Kaç yer baytı? Balanam göre tatmayız pazar ekan. Bekşaka kança verdiniz? 94 bin son berdim. Assalamu alaikum. Nabiyega 94 berdi atkan. Bu kança eken aka? 85. 85 bin son. Baytalı? Boldu var. Boldu ismi. Hazır gelin. Kança eкен bu baytalı? 85 odam. Yok tam değil. Ne? Adam day. Taylardan öyle. Kaç eken bul? 120. Yaşça. Bıştıken 120 bin som deytin de bıştığını. Kaç eken? Ha? Bana armatla get kaldı bak ya. 75 devlet. 75 devlet gen arkana. Assalamualaikum. Kaçlar kadar kapılar? Tekin. Bunlarda 60'tan da otam. 60'tan da otası. 53, 54, 55 harf. Sıra otat. Yaşlarca? Canla, bunlar. Cazga kunandar deydi onlarla. Haydi bildiğin de seçsen cerdimiz. Onlar olay. Ha. Çavkarat. Burulat. Bak at kança oldu sattı? 60 yaş canası. Жаңасы. Жашкен. Акчасы канча? 200 миң сом кеми бар дейт оğlum. Көрөсүздөр. Номери бизде бар. Экранда номерге кайрылсаңыздар, қазір номерин беребиз. Мына чыгараттар дагы жакшы болот. Тайлар канчадан экен? 65тен. Жаштарычы? Калатай экетеңни? Экетең калатай. 65тен kemderi var deydi lan hani. Bu. Kaç kemi koktay aka? 90 bin som. Kaltatay var. Kaltatay iken 90 bin som kemi var deydi lan. Parodaç. Arlovski deydi onlarla. Tay kança eken? 75. 75. Yaşlıca. Nasıl kunan? Narkınsı? Hayır, Kaltatay. Kaltatay. Narkı kança? 65. 65. 65 deydi onlarla. Kança eken bu? 70 bin son kemi var deydi lan. Kaltatay mı? Kaltatay olup aldı deydi sana. Çoğun eken bu daha. Tay kança eken? Sağ olun. İşte çok sekin.
50 ming so'm. Erkek urg'ach. Urg'achday 50 ming so'm kemi bor deydi. Yaxshi. Kesin kere dedim ki ama soraysın abi. Kulun mu? Bundan bol kaldı o. 70 ming so'm deydi bundan da. Çoğun ekan. Aldı. Na, aldı o. Kaç oldu? 100 ming'e satıldı. 100 ming'e satılıp ketdi deydi. Yaşıca? Kaltatay. 100 ming so'mga satılıp ketdi deydi onu. Yaxshi, barakasini bersin aka. Olsun şu 23 çarpı 1. 24 bu. Nanuva. 24,5 bering otam qo'ydi. 23,5 beriladi o'tganda pulumda. Bermaydi. O'sha qancha ekan ovoz yetilganingiz? Yetilganingiz qancha? 27 deyapti. Ko'rasizlar. Qulun qancha ekan qulun aka? Ha? 30 kam. 30 kemi var deydi. Qashqasi. Var. Qulun erkek qurg'ach aka? Erkek qulun ekan. Qulun qancha ekan? 50 kam. Qancha? 50 ming so'm kemi var deydi. Qulun ne? Ha, qulunmi? Ha. Qulun ekan. Mana qarasizlar. Qancha ekan aka bu qulun? Bunun pulu 30. 30 ming so'm. Erkek urg'ach. Urg'achchi. 25 ga suradi deydi. Assalomu alaykum. Ya boshqa bugun. Men sotalmayapman, 25 ga chiqmalab aytadi. Qaysi Nanuva? Qarondi. Xitoyda. Shu 25 ming. 25 ming bersang soatlar sotib Ha, 25 mingga sotib aytamiz deb qo'ydi-ku. Erkek deydi. Buna qulun qancha ekan? 28 ming so'm. Urg'ach erkek. Urg'achchi qulun ekan. 28 ming so'm kemi bor ekan unda. Ko'rasizlar. Shunday tuğanlar bugun biz Qurshab ayrinan chaqaratlarni, bebaytallarni, taylarni ko'rsatgan harakat qildik. Sunish fikirlar bo'lsa kommentariya qoldiringizlar. Qo'llarinizda shu videoga birdan like dan bosib qo'yingizlar. Tinchlikda, omonlikda bo'lingizlar.